Isimo semgwaqo salapha enkundleni yemanzini North bese kungileso-ke lesingasiso lesihle emva kwekuthi-ke kube netimvula leti-ke takhomba ukuthi-ke tiyawona-ke umgwaqo emalangeni lengcile sive sasenkundleni yakhona kamanzini North sesibongeke kakhulu kilo-ke litiko letemisebenti lemikhulu kanye-ke nekuthutha kuthi-ke lisukumele-ke etulu emva kokuveta-ke sikhalo sabo njengoba-ke lo mgwaqo sewucalile-ke sewuyakhiwa lophuma khona itikweni letemisebenti lemikhulu nekuthutha Nhlanhla Motha uvetile ukuthi litiko-ke litimisele kulungisa yonke-ke imigwaqo uma nje sive singakhona kubabeketelela futhi sibabambise. Litiko litimisele kubambisana naso sonke sive semaswati. Bengihlekla ngephandle nje ngikhulumisana naye lolusele uhulumende ukubuka imigwaqo kamanzini wangithembisa ukuthi kuleli viki nje ngeke liphele batabe bakhona emzimnene lapho khona sinesive semaswati esikhala kakhulu akuhambeka impela kepha kuthembisile ukuthi hayi utabe sikakhona khona nje ngoba sebezamile kwenda lokuncane lokudala enkundleni sive sesiyakhona kutawuthola lusito enkundleni lekuyinto lenhle esiveni semaswati. Kucela nje emaswatini onke ukuthi nalapho uhulumende asengafiki khona akusho ukuthi mhlawumbe angeke azefike ngilokuba kufisha mhlawumbe kwaleto tinto tekusita imali kanye naleyo machine kepha-ke akusiwo ukuthi mhlawumbe ukhohle kuleli viki lesilicala lesikulo ngalesine sikathakalile kokuthi besingaya emzimnene lapha ngasesiyeni nje kubhlungu kakhulu kuleyo ndzawo leyo akuhambeki kusukela lapha endase Stex Romeo shona ledulu sitawubona ke ilitiko limthembisile naloku US sekumfaka ku spotlight kwekuthi vele iprogram yethu siyinkundla litayisekela siyemzimnene suke emzimnene siyemnyenyweni suke emnyenyweni siyedwaleni sitabe sesiyabuka ke ukuthi sigcinela ngakuphi ngoba makholweni mkhulu kakhulu. Umhlonishwa Markford Sbanzele kungilo-ke lilunga lephalamende lenkundla yasemanzini North uchazile-ke ukuthi uyathemba ukuthi-ke litiko litawuchubeka nekwakha leminye-ke imigwaqo khona kulapha kuleya ndzawo njengoba-ke liningi lale migwaqo lekhona lapha kuleya ndzawo kuyabonakala ukuthi yonakele kakhulu. Etindzabeni eMaswati Channel kubika noNhlanhla Thwala umbiko netithombe ziucoshelwe nguNontobeko Thabethe kamanzini.